si noir que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour... Dobar dan poštovani gledaoci, danas se nalazimo u Bačkoj Palanci u predivnoj atmosferi Vile Grand gdje se dešava peto po redu okupljanje Citroen kluba Srbije, gdje se skupilo danas mnoštvo ljubitelja ovog francuskog proizvođača vozila iz cijele Srbije i regiona. Ostanite uz nas. Des classes arrivera demain. Après l'école qui passe, les vacances reviennent. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Si noir que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. J'ai pas mal au cœur, j'ai juste un peu froid. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? La rentrée des classes arrivera demain. Après l'école qui passe, les vacances reviennent. Najbolja publika na svetu i kod nas nema iznenađenja, uvek je sve dobro, jesi zadovoljna? Da, naravno, zadovoljna sam i pozivam se građana da se slikaju sa mladencima i sa gostima u Citroen vozilima.
U pitanju je peti Citroen susret u Bačkoj Palanci koji sada možemo slobodno da mu damo epitet tradicionalnog susreta. Okuplja sve ljubitelje automobilske marke Citroen, kako novih modela, tako i starih modela. Imamo prisutne goste iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske i naravno i Srbije, kao da kažem zemlje organizatori. Cilj je da se okupe i druže ljubitelji Citroena i da se u Bačkoj Palanci poboljša turistička ponuda, da ovo postane jedna vrsta brenda na ovim prostorima. Došao sam na ovaj Citroenov susret prvi put. Moj otac je prije ovdje dolazio sa autom, znači Citroena Mi Super Cabrio, koji je on sam napravio. Eto, drago mi je što smo došli, što smo uspjeli doći, unatoč lošem vremenu. Ukratko, da nije bilo njega, ne bi ja ni bio ovdje, niti bi bilo auta, ne. Eto, sve u svemu drago mi je što sam pozvan, što sam došao i nadam se da ćemo se vidjeti opet. Ovo nam je prvi put u Bačkoj Palanci, inače idemo na Citroen susrete, ali nismo dolazili u Bačku Palanku ranije. Povezali smo ljubav prema Citroenima, prema nekim prijateljima s foruma i jedan turistički izlet smo napravili, znači čak je supruzi rođendan, pa je ovo poklon za nju, evo, znači doveo sam je na susret ljubitelja Citroena. Naravno, lijepo nam je ovdje, lijepo uvijek vidjeti te ljude s kojima smo do sad imali neko virtualno druženje, a ovo evo sad vidimo ih uživo, pa je super povezati te likove iz virtualnog i stvarnog svijeta. Tu smo smješteni, 2 dana ćemo provesti i evo, nadam se da će nam i dalje biti ovako lijepo. Eto, mi smo došli iz Niša sa našom Ajkulom. Došli smo da uveličamo ovaj skup našim oldtimerom. To je DS20 Ajkula sa poluautomatskim menjačem iz 73. godine. Kod nas je otprilike godinu dana i tako uživamo s njom, putujemo. Skup je fenomenalan i organizacija je super, doduše vreme je malo pokvarilo celu manifestaciju, ali je sve u svemu okej.